Superintendent Gahigi Emmanuel ushinzwe ibijyanye n'umutekano mu muhanda yasobanuye urupfu rw'uno muntu witabye Imana agongeye muri zebra crossing nk'uko byavurwaga yuko iyi mpanuka yatewe n'iyi KBS. Superintendent Gahigi Emmanuel yasobanuye yuko iyi KBS nta ruhari ifite mu kwica uno muntu yapfuye mu masaha akuze y'umunsi tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025. Iyi nkuru yabaye ejo, muntu uri kuyumva umenye ko iyi nkuru yabaye ejo ahitwa Nyabugogo, ndetse abaturage benshi bakomeje kugira ubwoba. Abaturage benshi batitiye bagiye batandukanye bifashe ku munwa bavuga ngo izi modoka koko zigiye kuduhekura, izi modoka bazanye z'umuriro zigiye kudukoraho. Buri gihe iyo bazanye tekinoloji nshyashya ntago igenda amahoro. Superintendent Gahigi Emmanuel yasobanuye icyateye ino mpanuka, ubwo iyi mpanuka yakomerekeragamo abantu basanga 10 nk'uko yabivuze, umuntu umwe ahasiga ubuzima. Superintendent Gahigi Emmanuel yongeye kwibutsa abashoferi muri rusange bakora ingendo zitandukanye zo mu mujyi wa Kigali ndetse na hano mu bindi bice bigiye bitandukanye by'intara y'igihugu cyacu yuko bagomba kwicunga kandi bakitwararika uburangare nibabureke bakore akazi kabazanye mu muhanda, kubera yuko umuntu uzafatwa avugira kuri telefoni cyangwa warangariye mu bindi azahanwa n'amategeko, nk'uko yavuze yuko umuntu uvugira kuri telefone byavuye ku bihumbi 10 bigeze ku bihumbi 35, harimo kuvugira kuri telefone hakabamo na jeunesse circulation nk'uko Superintendent Patino yavuze. Ibi ngibi yari incamake y'amakuru. Reka twigarukira mu karere ka Nyarugenge, ariko tutaragera mu karere ka Nyarugenge kora subscribe kuno muyoboro wa Kidasamura Amavi kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Muntu ugize ikibazo kwa hano makuru cyangwa ushaka gutanga igitekerezo watwandikira ku muyoboro wacu wa WhatsApp 0788 46 028885. Tugiye kugaruka kuri ino mpanuka yabereye Nyabugogo tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025. Tugiye kugaruka kuri ino mpanuka kugira ngo tujye tumenya ibyiriwe mu mujyi wa Kigali. Abaturage bakomeje guhahamuka bavuga ngo izi modoka zigiye kubakoraho, izi modoka z'umuriro bazanye zishyashya, ariko ntago izi modoka zigiye kubakoraho kubera yuko imodoka ubwo yakoze impanuka ntago ariko zose zizajya zikora impanuka. Superintendent Gahigi Emmanuel yasobanuye urupfu rw'uno mumama wapfiriye hano muri zebra crossing nk'ahazwi Nyabugogo agonzwe na kwasiteri, ndetse kwasiteri yavuze ngo kugira ngo igongo uno muntu ngo byatewe n'iyi KBS. Oya, Superintendent Gahigi Emmanuel yasobanuye yuko urupfu rw'uno mumama n'ira KBS bitandukanye, bitari bimwe, ndetse iyi KBS yaritwawe n'umumama nimvuga umumama wumve ngo ni umugore wishoboye witeje imbere, niwe warutwaye ino KBS, kandi uyu mugore yarashoboye pe. Nimvuga umumama nimugire ngo abagore ngo nibashoboye, oya, abagore barashoboye n'impanuka nk'izindi. So muntu utakwa subscribe kuno mumaro wa Kidasamura Amavi n'ubwiye ngo arahombye kwa subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ubwo ino mpanuka yabaga yahamuye abantu benshi bagira ubwoba butandukanye, nk'ubwo twaganiraga n'abaturage bari hano badusobanuriye yuko imodoka yari irimo iva za Muhanga yerekera ino mu mujyi wa Kigali. Ubwo yageraga mu mujyi wa Kigali nibwo yakoze ibi bintu, yakoze amabara akomeye cyane. Ariko polisi y'u Rwanda irashishikariza abashoferi kujya batwara nta stress bafite cyangwa nta pressure bafite, kugira ngo izi mpanuka zikorwa zitunguranye zizajye zihagarara cyangwa zikumirwe. Mu gihe umuntu azafatwa atwaye imodoka arangaye cyangwa ari kuvugira kuri telefone, azahanishwa ingingo y'amafaranga ishobora kuva ku bihumbi 10 ikajya ku 35. Impamvu mvuze gutyo, mbere ari ibihumbi 10 ariko ubu ngubu bisigaye ari ibihumbi 35. Mukomeze mukurikirane gahunda za Kidasamura Amavi mugiye mubasha kubona amakuru ya buri munsi. Kora subscribe kwako kazogera kugira ngo inkuru yose izajye kugeraho. Imana ibaho ubuzima buzira umuze, Imana ibaha amafaranga ndetse n'ibindi bitandukanye. Ndetse ryari itangazo nashaka kubanyurizaho kugira ngo mumenye icyo polisi y'u Rwanda yabivuzeho, cyangwa polisi y'u Rwanda se yabimenye. Ibi bintu nta kuntu polisi y'u Rwanda byarara bitegeze mu maboko. Uno mumama utwaye no modoka yashyikirizwa ubugenzacyaha RIB kugira ngo akurikiranweho ibi byaha ari gushinjwa byo kugonga. Ndetse uyu mumama tuvugana ubu ngubu arafunze, ariko araza kwitabwaho nk'uko bikwiye. Baturage namwe nimugire ikibazo cyangwa mugire impungenge, so polisi y'u Rwanda iri hano ku bwanyu.